Reka nongere nguhe ikaze wowe ukurikiranye Gubwa Neza TV, reka ngusuhuze aho uherereye hose mu gihugu. Tubafitiye itangazo ryihutirwa rero rya Guverinoma y'u Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda isohoye itangazo muri aka kanya rya Guverinoma mu mpinduka zabaye muri Guverinoma, aho nyakubahwa His Excellency Paul Kagame yagize impinduka ashyira muri Guverinoma zigiye zitandukanye. Nkaho Olivier Ambasaderi Nduhungirehe yagizwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, harimo n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bagiye bashyirwa mu nzego zigiye zitandukanye. Usomira itangazo uragenda ubona abayobozi bagiye batandukanye. Rero nk'uko twagiye tubabwira, tuzajya tubaba mbere kubagezaho inkuru zigiye zitandukanye ariko zije mbere dutanze abandi. Rero wagana ku rubuga ukareba uko abayobozi bagiye bashyirwa mu myanya igiye itandukanye. Nkuko bibabwire na Gatabazi Jean Marie Vianney nawe yahinduriwe umwanya. Ni benshi abayobozi bagiye bafata imyanya igiye itandukanye nkuko tugiye tubibona ku rubuga rwashyizwe hanze na Guverinoma y'u Rwanda. Rero mukomeze gukurikirana Gubwa Neza TV, mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu, tuzajya tugeza update news zigiye zitandukanye kugira ngo mubaba mbere mu kumenya amakuru agiye atandukanye, kuko nicyo cyambere tubereyeho mwebwe kugira ngo tujye tubaha ibyo abandi batarabaha mbere. Rero reka nkomeze kubabwira mukomeze kugubwa neza. N'itangazo ryatanzwe kuri uyu wa 10 mu gicuku cyo kuri uyu wa 12. Rero mukomeze kunogerwa na gahunda za Gubwa Neza TV. Akagaruka ciao.